Gum kajing pentip sya kipajba baju yat na kajingking rainbow bridge wa rilang baha papo sawes kasihil bat kamtam ya ki rawon balek kwai sya katu kawa dei banda husiar baha haba phiyat na kane kajingking namar kadon jingma tapet baha hangno badai banyu kakijat wat yat klumar wat sngosingan katba om pat de prepare na kaliang kirawon kilapen yaw bah halor kacing ma kabaap hakane kacing king kenang bandom jia kacing sngosi hadin habut ngikirpat ya kibor sarkar ne borsinong mat khamtam i MLA MDC kane ka constituency ba Pius Marwen ban pedlem ya kane kacing king ban thau kilat kilenti na kabenta ban repair no khamkloi ban singan kayat kayeng kipajba ngi kirawon baju lech satu ngi isen ya kitrasnong baju yat man kapor khamtam kilong kmi bat kikena namar kata ngakerpat ya baro ban ya share ya kene ka video hadu ban dapoy hakibor bahalor khamtam HU MLA MDC Karanikor constituency dongin ya pet ya kajinglong jiman hapo kane kajingking pet perlu kena kejingking kam kalau don jingma pet mar kini piu rumah ini ngomong syuk kabhar sumar api poi sene sumar baha pimde banyu hne de banyu be ni ki don ne ki cross pet piu tu pet kung kini piu hne ang pin hap ste support kene kejingking kalau don jingma baha pe kalau don kam ne ki bor sarkar borsinong kide ban pet ya kane kejingking kamde baka abjingma tang yangi kinong khwai re khamtam ya ki pajba sinong ki bayat na kane kalenti kan bu jingma te ngi kerpat ya ki bor bahalor khamtam kinomi khmat jengi ba Pius Marwen ba de MLA MDC ba in pedlem ya kane kejingking ma kane kejingking ka abjingma te khamtam lada ki pajba ki badon sene ki bakit khia kalapu jima sya